protect the oil ونانا بساعدكم عشان تشيل أراضي بتاع شلوك ده يو ديل بنت من لمن موكومة دان كافة دان لو تابان ده شنو لا غالي لمن تابانين أراضي بتاع من ده وسكان أفن يال غار ولدو دولين تلادا كرا دولين دوينين تلادا يون تلادا شنو دول يتا زول بولدو كتاو له لانا ما يندو أي حاجة بيو يالو كله إدايو من غادامل واق ده كلام فار ساكت نا تابانين ناس المساكين في جنوب السودان ده دان كافة دان المساكين في كميونتي تا دان كله ده دان كافة دان وقال زي ده بتاع من وكوما عمل ديال مومن das عشان تنيكا مراد بتاع شلو كتو ما بقدروا بسلاو تو ما بقدروا بسيادو تو ما بقدروا دان قالوا لمو كله لو بلم كله لانا شلو ده قبيلة واحد من لو أفدان ده قبيلة واحد من دانغا so لو أفدان شاكل ما شلو بسيبو لو من دانغا ما بكوش فيو لو ما بكوش فيو لكن أنا حكومة as long you will protect the interests of the government ita ma bamarat we will abuse you أنا بعمل حاجات بتاع لكم وتو ما منن إلا أنا بساعدكم تقعد في أراضي تشيلو وإتا تعرض oil زي ده you will protect the oil دي اللي عملوا خلاص دي اللي عملوا ومن جاء في أراضي تشيلو بدي اللي لكن what happened now حكومة did not defeat Agwelek حكومة did not defeat Agwelek we signed the peace agreement they almost last day we signed the peace agreement and why do we sign the peace agreement شوف حاجة حكومة عملوا حكومة كلا عفدان حكومة باو عفدان برا حكومة وكرشابوت حكومة ما بقدر Agwelek حكومة cannot destroy شلوك ده ما في زول بعملوا destroy ده ربنا يوكلا كنا ده ما حكومة وأراضي بتاعنا ده أنا بموت بكلامه أي يوم شيلنا سلا شلوك شال سلا شاكلنا حكومة ده أنا دمر حكومة ده بطل ما في زول عمل كسارات الحكومة ده زانونا أول حاجة أنا قبيلة متعلم أنا قاعد أجيب سلا أنا ما زرب ولا الكثير أنا قاعد أجيب سلا أنا قاعد أعمل foreign policy السودان ممكن يساعد أنا إثيوبيا ممكن يساعد أنا كينيا ممكن يساعد أنا عندنا جيش منظم جيش بتاعنا ماشي بأربات جيش بتاعنا ماشي ببوت جيش بتاعنا ماشي بأجال مسلمين تمام ما في مواطن بتاعنا قاعد يدخل بشغله ده جيش منظم دربوه تمام عندنا ناس جاء من كل عسكرية ناس ده former governor وبدق أول ناس اللي كان ماشي كل عسكرية سو كده حكومة جربوا في جوبا عشان يدمر شلوك شاكل ما حكومة ده أنا دمر حكومة دمر أنا in the end حكومة did not defeat us حكومة قال نعمل سلام أفدان قال إنت بعمل سلام هذا كيف حكومة قال وات أنا حكومة ما يشلوك زي ده ناس جنوب السودان ما يتزول stupid يتزول بليد حكومة ده حكومة ده يشلوك سو حكومة عمل سلام له حكومة عمل سلام بكلام راضي داك ده ما حكومة عمل سلام ما أقول لك بكلام راضي بتاع يشلوك الدين قايلو ده أجا بشور سالفاكير ويه ajiran man bany jiran man salfana ye bourgeois ka buger kuwe abuger ka buger golek usalva era bayna na ye wo sala fadanga ger kuwe siyada salbakir karabo lalo lo salbakir ma amal salam mana anana bilim nazal fugaba de kul wana bajilum sala wana bagayr hukuma da raay bada juno anana bilim junubin del kulu anana bajib sala fi ay mal anana bakalam ma UN siyazin bagib mana kulu wana bagayr hukuma da حكومة قال قوين مان يدي كنا تعالكم يا أقولك نعمل سلام أفدان كان بقول قال بنادو من أفدان ما نادو أفدان نادو كيف يتكلف ساكر في كلب بنادو لو رجال قاعد كلام نازل قاعد شاكل في كلب بنادو له يتمنو who are you جورج يوم دا وكت مرد بكلام كرسي بتاع جملة وفدان وجب ما كتلو ده كلب في قدام بتاعهم ده ما هو تمارو رجال أساسا هو تمارو رجال أزول so حكومة ما بكلام معكم the government cannot talk to you Lana, you rebel before because of leadership of governorship or governorship of Jungule. Ita chakal mo hukuma afa dankulo. Hukuma tala dideng tamam ata Georgia tordaru katalu de kilip. So hukuma gade maindo gisa makum. Lo ita murda lele batalo dinek. Ay yom ita murda hukuma batala dinek. So hukuma amal salam ma walak. Bakala marada da shuluk dat arada da shuluk barjawlew. Now, after that, I have to find another way.
Afadang de marat bakalam de le hukuma amal salam ma agwalek lana lo hukuma amal salam agwalek they not surrender agwalek they not surrender agwalek ma amal surrender to the government de kalam afadang de small quest agwalek ma amal surrender we did not surrender to the government we signed the peace agreement because of our land we guarantee that arad batan de barjaw lena what will happen lo arad da ma barjaw anana bashakal ke أنا بشاكل أبدا مو حكومة جنوب السودان مو جنوب ما عندنا مشكلة مع جنوب ما عندنا مشكلة مع تلتا ما عندنا مشكلة مع سالباكير كرسي تاع سالباكير ده why you see سالباكير لا سالباكير is very comfortable around around ولا ما ده كرسي بتاعه أقولك ما ده كرسي بتاعه أنا دايرين بس أراضي بتاعنا من أفضل أراضي ده وين أراضي لقاعد في إيست بانك ده كله لو ده ملكال لو ده ناوديار لو ده فيجي لو ده بانيم ده لين كبير after I'm got few. So we did not surrender. Our lad betam de, a bump kalaba de, my wallet betam tabana, and I don't want to banal young nation or a young cosum. Tell me about what you're talking about. You are a useless human being. You will never go again to Torokoi. And a bundle of Kitamabi kalaba at the time. It is a man's target. Foolish. You are foolish. You're foolish. Your foolishness de, Tomabi Jim de Torokoi. Moy Wilson Walle, ma ko charu de sharta zubutaide, bilim gum kalaba de afarare ya ayo chalu fok, wana yo benzilu. Rai bra gum jino. Dana fadang ma bilim gum bekedef. Agwele rebel, agwele want to rebel. No, we don't rebel. Mainda na mekela ma Salbakir bo kum da Junub Sudan farm de kalam de tamam dan shuluk el banaro agwele de, jejel go de. Mainda mekela ma Salbakir. We don't need his leadership. That's why it will be le wag man me lana no ma de kursi bataw Salbakir do mekela bas mana da ga karab kursi bataw de. Lakin mainda na mekela ma kursi, mekela batana bas da arada batana na afada angar fiu. So to my walata dangal got the limb kalaba de agwelek de murder no ma got murder ana got the talaba batana but ulo ag batana ma jab one be shakal dang afada one be shil bara bislam usalam de bakarab nana salam da malusai bakalam al arad da de na woman kan bagul junu yam da de ma nuer gat fi arad bitakum well ma fi nuer gat fi arad da shulu galele ma fi nuer gat fi arad da shulu le dangal is gat fi arad da shulu. That's the question you should ask yourself. My yamda, you run your mouth to nas, but half a down there. Ma nuer guy for twinja, ma nuer guy for kede, nuer alele nuer tala minaraz da chulu kulu. Thank you, nuer. I shall kid but I dangare, nushubu kid but you went. Ma fi nuer guy for raz da chulu galele. What will you say now? Nana yamda lo nena de kulu makalamaraz batana. La ma nuer guy for raz batakun kulu. Mara nuer lisa gad fi araz batana. Let's talk about nuer. So we talk about nuer. Ushilla nuer bara fi araz batana. So now anana bashir lisa bara fi araz batana. What are you doing fi araz batana? Nuer tala khalas. Nuer meshi araz batao. Ma fi nuer gad fi araz batashilo. Te lisa der chulu fi araz batana. So anana ma gad marat. Hukuma gad fi juba da hukuma batana. Salbake da is batana. Lakin araz batana no ma fi le fadang bakalam bata hukuma lana anana amalna salam ma hukuma bakalam araz da ma amalna salam ma hukuma bakalam ajatane. We signed the peace agreement with the government because of the land. Araz denga got few de. So don't misread it. Don't read into wrong thing. Ajadu tumuga de kalamu da ajadu ma bukuj fi Salbakir wa rubuta ma shulu ga banara gwalade this very tough military da de anana shakal ma Salbakir tamam Junub Sudan kulu lama bu malwai ashani shakal gwala ko shakal junub kulu junub ma mala jalena umman katal nas batana nana katal hukuma de kulu be afadang bataw de be tono wai da jamujur tono wai jamujur wai chal de shakal ga de rujal hukuma galu ke ba shulu de nas ga da ma shulu kulu hukuma gala na ma'amul salam ma'akum waradha bitakum barja'u lakum. So now salam amalna sign kalam na bagulu le now some people say I will surrender to the government. No, we did not surrender to the government. We signed a peace agreement lagani group ma demand batana ajade yogat fi waraq batana ما عندنا مشكلة مع حكومة جوبا ما عندنا مشكلة مع كلام تلدا ما عندنا مشكلة مع سالفاكير مشكلة بدانا بس مع دانغا فدان
denga afadang min gabel bata denga anono shuluk min gabel ta luo so lo shuluk ma denga afadang chakal nas bagib kulum luo bagib denga bagib ubasibu shakala de lena wana bani kuma ban dagiga wada bani anono bani afadang ne kulum dagiga wada bas anono bani afadang ne kulum afadang ne lisa ga da kalam gilada bata shan hukuma lakin hukuma lele nana gadin fiu anono yo hukuma za da lele so now we know that shuluk yo kana wal gabila al chal sala ما شيلنا سلا بكلام سلطة كان شيلنا سلا بكلام أراضي بتاعنا وأراضي بتاعنا ده ما دينغا كله يقعد فيه ما عندنا مشكلة ما دينغا كله عندنا مشكلة ما نقول على ياك دينشال وباغا فدام so now we signed the peace agreement أفدام كلاو برا ما جاما لا بيجيبوا له لو ده كلامه يلا ما أنا نزار ولا بقول فتك ويلا أنا ما دايرين أفدام أفران now is of no use ما في دول داير أفدام so now أجا أفدام أعمل جروبات في ملكال جروبات ميليشيات too many ميليشيات especially group بنادم وانغ لا يك ما دينغا دينجول لو ده نيل لو ده أدار أعمل ميليشيات في ملكال what are the use of those militias is to target shuluk target killing why would they target shuluk unas gadin fi salam عشان shuluk يجري في برادات ما في كلام بس عشان shuluk يجري في برادات so shuluk can run to the west bank وما لا يفضل أفدان لأن أفدان قاعد أفدان بقتل ناس فيه so موتن ده shuluk ده يجري في برادات وأفدان يفضل لنا بس this is why أفدان قاعد عمل target shuluk وكده كلهم وكده أقول لك نزل قاعد في غابة لكن shuluk become more smart than أفدان شلوك عمل يونمس بتاكل ملكال أجا مشورو واللي كان وياه بدل شلوك أمشي برا داك وهم نجيب يوين في ويست سايد ويعملوا يونمس في ويست سايد شلوك زاد عمل يونمس بتاكل ملكال أجا مشورو راي كديني كويو نيكانا كون بدوغنن كويو نيكانا يا أنا قاعد أقول لا أفدان أنا يا سادس بتاعكم أنا يا علمكم وتم بنادو دانغا شلوك تمام ممكن تبيو دانغا شلوك برا شوف هذا شلوك عمله بس ده وايد مشوف لا والله يونس ده بقفلو لا يونس ده سلاح كبير بكلام أراضي تاع شلوك يونس ده سلاح كبير ده ما سلاح ساكت ده سلاح الدمر الفشل سيادة تعرف ده كله ده يو سلاح لأن لو شلوك ده كان ماشي برا داك لو شلوك ده كان ماشي برا داك ويست سايد في قرب بتاع شلوك وعملوا كامناره يعني كان ما بكون easy for Chuluk to come back to this side كان ما بكون easy لكن Chuluk قال لي you and us أنا بكوت كام بتاعنا لأننا ما بمشي برا ده ولاية بتاعنا ده أراضي بتاعنا أنا بكوت كام ده في مال ده وكام ده كدو في داك الملكال عشان كام ده كدو في داك الملكال لا ده انكافة ده كله فشل في الكلام ده so ومن مجي لجنو تاني ومن قتل قاعدة بتاعنا شلوك ما جرى قاعد شغال موكومة أقول لا ما أقول we know the history شلوك ما جرى ومن قتل دابت جنرال سالباكير جابو شلوك ما جرى ومن قتل أبونا مسكين بس رانا نالج بس ومن ضربه شلوك ما جرى انت مدايشن دو كله شلوك ما جرى انت هين وكده أقول لك عمل ساين سلام ومن قال لسالباكير قال أقول لك دي قول في بارا داك سالباكير قال وتم سجمانين أقول لك قول في بارا داك أقول لك بيجي بداك الملكال سؤال اللي أقول لك جاب بداك الملكال ملكال قسمو تجال فيه شلوك ده من ريل مصر لا دي يونمس is protected by أقول لك دانغا بوشوك ده ونياغات بتاعهم من ده وميليشيات بتاعهم ده قاعدوا مالتانا وفي ناس national security حكومة كده لو دانغا فدان ضرب شلوك في ملكال أقول لك بضرب وده منو بيشاغل مع منو ده حكومة يو قاعد يشاغل براو ده ناس قاعدين موكومة زي أبيه قاعد موكومة وتنمي يارد قاعد موكومة ومن قاعد يشاغل براو بكلام راضي لو أنا شاغل مع فدان عليه اللي في ملكال بكلام راضي سالباكير بس كنت سالباكير بي المشكلة بس سالباكير ما بيشيل جابر دانغا سالباكير ما بيشيل جابر شلوك سالباكير بي المشكلة أفدان فاهم كلام ده تمام ومن عمل شنو ومن بيجا بعد والي تعرف في العيو جابو
awala human gal nas bogot fi 32 walayat lana 32 walayat will support their agenda lo malu 32 walayat human will kalam malakal gal central afanal و central afanal ma fi chuluk fawo according to siyasa to so chuluk kede bam je barada fa shoda that why to bisma lele wala alani le samu la fi muk bitaw lo gasamu alani le chuluk bam je barada no anana bam je barada badana kulu mina na diar la da banim de yo wala da shuluk lo gasamu alele mina na diar la da banim watar wala mala del kulu de yawzar wala ta shuluk ya haja من ما فاهم كلام ده عشان مك صغير مكتين مك صغير لانه ودير قالت سل باكير ما ممكن قالت موساس بتاعه سل باكير لو كان ماشي سكول في رومبك لو كان ماشي سكول في اتار انت ما بشاكل موساس بتاعك افا دانك بشاكل ما شلو وانا يا استاذ بتاعك انا يا ايت بنادو دنگا شلو كان ما بعرف بتا ايت يو غدا كل غا شلو غا دنگا كل غدا كل لبن دنگا كل غدا كل لبن ايت غدا كل apam te gada kul aja bana lum de lu ko bada chilo lum de gadel gada kulu de aja bata kulu fiyo aja da chilo ata tradition da chilo garo wala bata mgusare albogolo chune 2 feet bata mana kwang to bata mande wala ya nona gada contribute anona gada contribute le chilo because you are denga chilo that's why you take gada contribution fi aja ta peshore dama no yo gada contribution la jata denga ite yo gada contribution lena ma ite denga shulu kide aje shanu ma fam giza sasa you know so mun amal shunu amal aje banaro flancy de ba da dai wale awla yo mun woga ba shunu woga ba 32 walayat ana shunu kashana fi tarad na bamji bi 10 walayat lana shara wallahi wage fi udur wide sito komsin udur wide sito komsin January 1st 1956 yo bandure bita Junuba Sudan so ma bi hila radu bitana fi January 1956 dare aradu da shulu lakin central la fa na ali bi hila radu da shulu so chakal gada ba bag shulu de na dunyo de shagal lelo na arba wallahi dan bogo fi 32 walayat anana bogo fi 32 walayat unyo de bogo de 32 walayat o da razu batana yo gari shelo no so nona shakal moment besiala anana we defeat the government and we defeat anana SPLIO back then SPLIO under able leadership at Riek Machar ukiliak Machar kan lizo gawe anana wogo fi mal white manuer wa SPLIO wona shakal bakala mashara walaya nuer le gari shakal bakala mashara walaya ma fi razu bataw shalo نوير كان قاعد يشاكل بكلام عشرة والله لا ده حقيقة ده أراد يشيلوا ما يشيلوا لأن لو في ذول بارب ملكال ده نوير يو باربو governor ship ده في ملكال في وكتا دمير وكتا صادق الماري majority بتاع governors كله جاي من نوير majority بتاع governors بتاع فنال جاي من نوير وكن نوير كان قاعد في ملكال نوير كان ما بقول قال ملكال بتاع دينك نوير كان بقول ملكال بتاع شنو زول جاي من جوبا بقول ملكال بلا شلوك زول جاي من بارزال بقول ماشي بلا تا شلوك زول نوير فام جزا تمام جزا تا نيكاما ده نوير فام تمام نوير understood very well that these people are crazy, they are criminal, that try to steal shallow land using the government ونوير وقت ما شلوك لأن ما في راز تا نوير كان شال نوير ممكن يقول في 32 ولايات لما ضرب تام لكن نوير قال أنا ما داير 32 ولايات لأنه أراد دا شنو من يقامو أراد الناس كله باربو من يقامو وانا شاغل موكومة وانا رجع في 10 ولاية we defeat the government ناس رجع في 10 ولاية بدل دانغا يقوم في أراد بتاعنا في 10 ولاية they still counting on أقول لك ده نجات أقول لك قاعد في غابة دانا أقول لك عمل سلام أقول لك ما نجات تاني so من عمل جنو وكتشلو كان قاعد عملو تارجت بملكال ليه شلطان يو كان والي أول كان قاعد عمل كان بقتل في شنو شلطان الوزير رفع عليه وكده أقول كان في غابة دان ورا شلطان جابوا تور من بون في سنترال لافنال كان بقتل في شنو كمان أذا أنا رجع في 10 ولاية رياض مشار ما أقول لك ناس وقف في مالا ده والي بتاع ولاية ده ملكال بيجيبوا شنو لأن شنو ده هراده بتاعه وده وطن بتاعه thank you رياض مشار
Thank you to Toriang Machar. And thank you to Nuer community. Thank you to Nuer community kulu. Ajada gusum fes fel ayo leadership bata malakal salamu le agwalek. Le lana da araad batam. Agwalek kan ma mishi gaba bakalam kursi bada juba. Agwalek kan ma mishi gaba bakalam reform. Agwalek ma mishi gaba bakalam fi ajad batala malu fi junub. Agwalek mishi gaba bas ashan araad batam. So riyak mishi arja salamu la agwalek yawde mal batakum. Dan ula nyawa zalu wale. Dana fadan kaja fitarada wala ma yajibu wala in kan katal denga wala in kan katal denga ol hukuma katal da hukuma da denga dana hukuma da kan hukuma da denga umman katal shuluk umman darab shuluk ma inda wasala utum baji baba burat ku bahre utum damar arad da shuluk utum arak nas buyut le salva ke li da rais bitana umman amal tarada ba wala ma yajibu ay umman mubarak da truk ku tara na shuluk we money way anana sadi zabatakum alamna awena batana anana bam jibatre ga tane sip kalam buale dare jabu gabana ubudok kudu wazal malakal wala ya hali indi dambata denga no shut the fuck am de dambata denga ni kusuro bata kula nana ma faadin anena de kalam pinchala ya ubudok wijibunga do jino teje do golena wala ya inda na damma denga bana shunde na munu mai do damma denga de anena kulu inda na damma denga riyak mai shata inda damma denga bit bataw denga zojo udenga sijinu. What are you talking about? Huh? Lo de kalam denga de salba ke mau denga o de munu sijin riyak mai shar zaro bit bataw denga zojo udenga sijin zaro riyak mai shar so butaw shut the fuck up. Anana mama shiga ba kalama nana ma denga no denga inda araaz bataw anana mashena gaba bas kalama araaz batana. Uman bawo ubudok mamala yaja gabana ubudok mamala yaja denga bawo bas denga kulma yom bas gada ashara agwalak yom mashila ubudok shalo bara jabu shulka wotane albanaru ukut jabu na the same bullshit umana da umman lakba ukut bawo baguri ukut biz ma shagal da wal tan bi jar ma shirame bas fi malakal udenga lisa gad fi arad da shuluk ila jabu kon chorale ukut wazal bi malakal maindu zol wagi mawo ma fi nur wagi mawo lana tayara gada daro financer nur bagi ma kef nur be chubi da you are betray it about nur bara so ma bi zol wagi ma kon chorale anana shulu we try to stand with him or stand by him denga fa dang chalo kalat never well but am na denga jogde denga jo ko sum da re chalo ma denga fa dang mun ga ri shop chai bi mal white hello mun bugun hasan not machine wow shuru not machine god not machine we no shut the fuck ain't nobody going to god not because malakal ne sajman kong chorale adedu denga adedu bawo buguruj denga bawo buguruj ma buguruj sibendio be jibu mun juba buguruj toyal be jibu mun juba bawo kong guna kong da re bene liel ni mo ngot anon be shilta bara fi aja nuer ma ba amalo fi aja nuer are very sensitive people nuer are very fucking sensitive people nuer ma gada kul gain worol al bugulu ngai de anon bugulu ngai bulu da chulu ba kulu anya ba kulu denga ba kulu gain nuer ma gada kulu gain nuer ma gada kulu lakin shikala bada libinu 13 denga bada ngongla le yakde u denga bada fadane adet marata nuer u rajil bada nuer jana kullam bada jana bataw ejen radiya de yow mikila lele kalam te basma lele jang de kalam ma binta saget wallahi te biu munu de nuer ma baskut lana nuer ma gada kula gain nuer ma bakul gain. You force nuer wife and nuer men to eat their own flesh. Lo nuer ma bakul gain. And you make them hate human being. What do you think nuer amal? Nuer bening nas. Lo ma nang nas alele bening nas bukura. Lo ma nang nas bukura bening nas yom tane. So mungkin te biu nas, mungkin te lakam nas, mungkin te amal shunu da nuer ma belim ma denga kul bakalam zede, denga bata fadang de.
dana ma denka barzal wa mala jade de denka fadanga nuer katalu mun finai dana nuer ma kan denka barzal nuer ma mace barzal yom wahid nazal garamul mushakil de denka btala nil umman yo katal samuel gay tut don garam umman yo wugi ma jon garam katal nuer kulu amal target ga jag de denka btala nil so mushakil da nuer kulu fi ala nil ila denka barzal baji bas kai difa. They don't want to mind their fucking business. Woman بس كاي دفاع. ده يو حاجة قاعد يشربك ناده. لكن دينغا بتاع نوير ما يدو مشكلة ما بارغزال كل لأن الناس اللي عمل مشاكل لهم ده دينغا بتاع النيل. جون قرن يو قتلوا من بور. مجور اللي قتل ناده من بور. جورجيا تورو قتلوا من ده منك. فوينيني. ناده قتلوا في جوبا ده في اللي تعالى منو تارك بيجود دينغا فدان يو قتلوا. ده دينغا فدان يو كان قتل نوير. Payback, what they call as a revenge. So lo denga amal chunu dale kalam nuera amalo yana akul jana bataw. Ila dola de bagsamo lo dola da ma gazamo ila kun fiu reconciliation tamam. Dama kalam ba mulu sa dama kalam ba mulu bagan chip ol kalam ba mulu be de babat kalam de there insani there human behavior. Humanity, where people will have to sit and to apologize to each other. That's how they can battle. Whether في World War One, not شاكل قواعد شاكل لكن ما في زول أكل زول. في شكل مليان في الدنيا هنا ده ما في زول أكل زول. شاكلنا ما عرب ده ما في زول أكل زول. عرب الما أقوانا. كيف دينك بعمل نوير يأكل نوير. دينك أفدان ده. إيه لو من baje lo zol jafi malaka luman da rebiwo uman nasa giza albatal bainum da aje bugola nana kasan ne ma fitane ma fi aje bugolo kasan you don't do that shit to kasan tama ga da mala jet da to kasan you don't do thing like that to kasan kul so kong chora le jana ga di shitim chiluk ga di shitim nuero goru wen unwer mukbita ma kwes uman mursain ma kong لكن قلنا كون بني دوليال نمان نغط أنا بشيل تبارا لأن أنت ما بعمل أجازة ده أنا أعمل sign peace agreement أنا نشيلك بكلام عرض بتاعنا we signed the peace agreement with the government because of our land. We did not surrender to the government. We did not fucking surrender to the government. أنا نشاكل مع government أنا نتلاد government تلا دين وأنا ناس قوين كله government قوي وأنا قوين and we signed the peace agreement. لأن لو أنا كان ما قوين حكومة كان ما بعمل سلام معنا. لو أنا نشيله كان ما قوين حكومة كان ما بعمل سلام معنا. حكومة ما عمل سلام مع فدان ما جورجيا تون لأن دينغ بتاع فدان ما قوي. أيام شو حكومة ما عمل سلام مع دينغ فدان دينغ دول دا دباو ده كل بد جورجيا تون لأن تما قوي. لكن حكومة عمل سلام معنا لأن الرجال أنا قاعد أتكلم عليه لأن الرجال ما جينا للجوفمنت عشان أنا قاعد أقاوم من جوفمنت عملنا سلام وسلام ده كلام راض بتاعنا نوير شالو عادي معلش دينغا شالو ما في نوير شال راض بتاعنا ما في قبيلة ثانية شال راض بتاعنا ما في دينغا بارزال شال راض بتاعنا ده دينغا بتعرف دعنا شال راض بتاعنا ويتو لسه قاعد في راض بتاعنا وسلام عملوا أجاد كله عملوا تلسه قاعد في سلام دول زرير ما قاعد فرنج موت تما قاعد فرنج موت تلسه قاعد في بيوت بتاعنا تابت تاكين دار في ملكال تلسه قاعد فيه تلسه قاعد في أناوديا. Now let's talk about dollar. I did able to clarify things. We will talk. Now the Toro will talk. I told you for that I'm not wise. I'm not smart. I'm genius. You figure fight with the Toro Queen. Why woman ma behave dollar? Why Governor Dollar become more fear by Danka? Yes, woman got a cop. Denka after down the cool got a cop in dollar. Even today they're talking about killing dollar. Minumbari. Never while got amal meeting, my danga kulu, fi malakal, got amal meeting, gal yal batam bichilu fi floyd, woman boktul dollar. Ah! The cattle dollar, yal fi floyd of mut kulu. Yal a guy for rang of mut kulu. Might a guy fi wata mana, it a bum to fok. Dollar lo katalu fi malakale, fi danga bobdal. Fi malakal. Fi danga bobdal fi rang. في دينغا بفضل في فانرو في دينغا بفضل في بور في دينغا بفضل في اي مال كاري جربوا كلام ده
Dollar will not be killed like Samuel Gaitut. Never. Tum denga wata nile, dollar will never be killed like Samuel Gaitut. Never. Kari jarabu kalamde. So why women got to call me dollar? This is why dollar is different. Dollar could wasn't be malakal wagab fugadam but I should look I will kill my ugalo, kill my bigger kala danga bokoro kulu biyu town. Dollar gal finat got a lab lungara danga got a lab lungara for malakal, kala rather roman. We should look out for unimis. Either not bogot for unimis kulu or not bogot for malakal kulu. Hajamisho. Dollar gal mapi citizen da junub. Fi walaya batam bogot fi unimis fi denga gala la blungara fi malakal gala arad batam. Ida denga bamchi unimis kaman nas kul bogot fi unimis or nas baji bara fi unimis. Kalam de denga somehow. Uyela machila bata adang asal. They are tied to it. Walaya uwe okata nas. He kill our people now. Tegari shakal manuel min 1984. Tegari shakal manuel te danga alenile min 1984. Nas nuerel katalu fi nasar de kulu dollar kan mafi. So when did he forget? That's it tegari shakal manuel you made nuer to eat their own flesh. Nuerel magada kul gain. Nuerel magada kul warong. Nuerel magada kul ngwai. You make them eat their own flesh. Ulo kalam na ma malu quest. Nuer binta minkum. Makalam ne. Lana kalam da is inhuman. As a utuma kam riang mashar be crime against humanity. They all crime against humanity. Actually, yode. Crime against fucking humanity. Yode. When you make another human being eat another human being. They all crime against humanity. Actually, yode. Mo sim kalam riang mashar gala kamu be crime against humanity. Aja denka amulu de denka afadang le nuer fi 2013 to eat their own flesh. This is a true definition, but a fucking crime against humanity. For dictionary, Michael West, munu, bogolo leg, a true crime against humanity. So much kila batago mabinta. Nuer ma bos could lar yom avet. Ata ala malu, ila salama malu quest, una the kalam quest, udanga fadang le yi bara feblegly to denga alenil kulu, feblegly to apologize to Nuer. To apologize to Nuer. Then we forgive, and then the Bible, forgive and forget. After apology, Nuer Madel Guruj Minkum. Nuer Madel Guruj Minkum, listen to this attentively. Nuer Madel Guruj, Nuer Madel de Babir Rutakumde. The moment the Raga Nuer, the moment the Silim Chokola, Sudan, Kulu, Nuer, like a Nuer Maba Sekulam there. I the bail, I the Kulu, but the color Guruj, Sudan, the Babir Rare, at I judge with a Junuba Lele, bigger into more than general than American military. Gal there be unwer, none physical gal de dang dang, my chulton, gal nuer be who nuer is good. Daga bill about was there akil. This your team of batal command. Now, nuer believes the babir and that the babir are all of them. Those things belong to their country. Jabu the Buru Loman Belebizo, Jabu Guru Loman Beshilo, Jabu Shunu Loman Beshilo, like a woman Mabasip Kalamne. I have received kalam but the true reconciliation, where denga but afan al kulum in general. Baji bara to apologize publicly. No the killing of Gajak, setting Nuer up. No the killing of people in Juba. No the killing people in Nasser. You have to come outside to apologize publicly. That's we sorry. And on our kwan I just remember Sultani. Then, nas with our Bible, Gati Roman Bijay, you know, Sudan, but Nuero, Denga, then forgive and forget. Another bumpy, not bumpy gadam, like in Loa, the Marcel. Mavi, not bumpy gadam, not Barjawara. Not bumpy gadam, Slabokoro, not Barjawara. Not bumpy gadam, Slabokoro, not Barjawara. My Gula Gak, Afadang, the Gum, Jerima Kabir, Jerima Tana Lissa. Jerema batana lisa, another shiluk, but I land. So woman can't dare added, dollar galana mabadadu. We shuluk kulu. I came to live video and I want to look. Who budok facial? Who could facial? Kong your alley facial. Lana zol da banaru bundok, ubundok result mind of kuchum. Bundok, mind of kuchum machanakalam. Facial.
den ka de do wonga banya jang wala changa mana go lube no ma jang na ma faade ana dera raada batai jang ja ma je ka lo da ro ja ma je ka jang aje de ma belim mu kala ma raada batana de uku jaga man uku ma bizol barabo fat don le bana ro kongo man zol tamariza fat lakin ja dollar fra USA u dollar le gal no ana wale do le batai de wala batai ma bizol ba de dana lo de kala milisha da ba muluf malakale ana bejib nuer kulul gal fulang diu gay al gal fi maywood al gal fi long chok al gal fi nasar umman beji fi malakal umman ba mul milisha da tam lo utuma da rin ganun lo denga bogot be milisha fi dakal malakal denga afadang ana bejib nuer ba mul milisha da taw ushuluk ba mul milisha da taw wana bogot fi wala zare ita daro ba na ba daro bita wara da shuluk da barjawlew hukuma bra wala aya bejib gararat bara aizol barja bet bitaw and you cannot do nothing ulo ita taraf sala ita marat anana bataro dita fugaba anana bagdal masal bakir and we will protect the oil oil ita amulu use bewde to protect the oil ashanti nyaka majata nas anana ba amal anana beshilo yalla za anana ba arzo yalla ade le salbakir lana mikila da salbakir do oil bas ma fi haja tani we will protect the royal for Salva Kiir. So okay, the data for down there you are of no use. Ma fizol direct time. I am sure. So dollar gal mafi. Lo ana wala hukuma jaba ana wala dade shuluk ma bugot bu yunus shuluk barja bu yud bitaw. U bu yud bitaw mun yo gal fi u de denga ta fa dang. Denga fa dang ma gal bu yud shuluk sai lakin mun gal zal bu mukata ta hukuma. Mukata ta hukuma just imagine. Bakala moyal to protect oil. Isha numani nyaka majata nas. The Nuer can work mana. Nuer stood by us who could Ashara Walayat, Shanat Erja Fashela Walayat, like I said. Nuer might do Michael about 32 Walayat, 42, 52, 100, Chala Gabila, Shil Walayat, Nuer might do Michael. Like in Nuer can work of Bagi, that's a raz with a chulude, God for 10 Walayat, Mamma Shil, Lona Raja for 10 Walayat, a raz with a chuluk Barjaleo. Lana. لو يتزول كبير في راسبين لازم تقول حقيقة وفي مال ده نوير قال حقيقة so أنا نزار بجيب مع نوير دور لكلام بتاع true reconciliation people must to apologize to نوير بكا ألم نوير you made نوير to eat their own flesh ده ما عادي كويس تما بعمل زي ده أنا قاعد في دولة واد أنا شاكل أنا أقوان أنا برجع في مال واحد لكن لو يتبشيل زول عشان يمشي أكل زول أكل جنة بتاعه ما داو براو نوير عملوا زاد إنه ما بتاعه جنة بتاع نوير ولا بتاع نوير دعنا بتاعه فداونه ده دو بسلا عشان إنه ما بتاعه ده منو في جنوب السودان القاعد إنه ما بتاعه ده منو القاعد إنه ما بتاعه so أجا زده لو ما كلامو كويس سلام ما بيجي في دولة كلا ناس كلام فارغ ساكت ده روبنا بارا باقية وآجا بطل قبيلة بنادو نويرة ومن ما بسكت that's the problem ومن ما بسكت بمشي فقانة جان بمشي أمام جان بمشي وين جان كلام ده ومن قالوا قبل كده تارير جنوب دانكا ما جنوبين تاني لما تارير سودان in the end كلام ده نوير يعمل
tahrir junub in the end kalam da no ya amalo manas lama bu malwai tahrir Sudan mashkila nuwar ma baskut umman bannan nan lo mun musuga jo mun ma basebo lo mun musuga ja mun kada balu fi haja da fi giga fa male umman ma basebo toktul luman damal juno they will never leave it umman nan bas tahrir junub waye tahrir junub ya jon ga nan hasela waye Sudan People Liberation Movement